Kumar chanchin thar ngai thatu hai in reng in chibai tharam ni som ni pasari pathin ni sang ni som ni chanchin thar team tu Olivia F to sing amasan chanchin langsar zul hai IAWM Miss India sang ni som ni dingin Manipur nungak meltha Joya Sapam thlangani NPP MLA Pali Silong Panin anvung thla Assam Health Minister in Silchar Hospital Emergency Wing Lungphun ahong Eastern Conference game nga na Celtics an shot tu hin chanchin kim changlemin Manipur Sarkar Department of Social Welfare Noya Meithai khosak na har sahai ta dingin thangpuina financial assistance ni theyani kumsom paritan thoka kumsom lin kar Meithai hai in hi financial assistance hi ni theyanti Churachandpur achun tharam September ni som ni paku sang ni som ni anthok Changair October ni som pahni sang ni som ni in Karsungin District Program Officer ICDS Cell Churachandpur office a form lak theile Changair October ni som ni sang ni som ni chena lekhapoi mo hai kilde sa a peklu nok thei ni ngati Divisional Forest Officer Churachandpur Forest Division hui hotna in Changair October cholkar masa sungkhin Wildlife Week avoisom rukpangana mangni ngati Hile inzom hin naupang inchuk lai hai ta dingin Sustaining All Life on Earth ti thupui mangin online slogan writing competition but sai tumani Competition hi category pahnia the ni ngata category pakhat na class 6 anthok class 8 in karle category pahni na class 9 anthok class 12 in kar hai thangtheyanta district sunga government le private school haya inchuk lai student anum ta phot thangtheyanti Tharam September ni som thum sang ni som ni chenkhin PDF format in dfoccp@gmail.com ma thondingani Category pakhatna hin loman pakhatna pahnina le pathumna la tu hain sumfai cheng sang le janga cheng sang khat le cheng janga donganta Category pahnina alom manchu sumfai cheng sang ni cheng sang le janga le cheng sang khat ni ngati Innovative Artists Welfare Association IAWM Miss India sang ni som ni dingin meitei nunghak meltha kumsom parit mi Joya Sapam chu thlangtlingani Joya Sapam hi Manipur mi IAWM Miss India lamasatakani Shipuin lenglein nidang anga IAWM Miss India thlangna hi neitheyani no lein video conference manga Miss thlangna hi tharam September ni som anthok ni som ni sang ni som ni sungkhan neyani Joya Sapam hin Miss Lallukhumba ka title lutak tak IAWM Miss Catwalk le IAWM Miss Photogenic hai alak sabok Kumsom parita upa Joya hi BA Arts in chuk layania Purajan Sapam le Alpha Chisti Sapam hai naw panina Khongjom Sapam mayai leikai Thobal district mi ani Manipur Chief Minister in a Council of Minister hai athlengna chungchanga lungoilo National People's Party MLA Pali hai chu tharam ni som ni paruk sang ni som ni khan NPP National President Pu Conrad ke sangma in mupui tumin Shillong tingan limthla NPP MLA Pali hai hi Indigo vungna in Guwahati chen anvunga Guwahati a in thok in lirthei motorin Shillong an panani Limta tharam ni som ni Pali sang ni som ni nia Manipur Chief Minister in a Council of Minister paruk aban hai lai khan NPP Minister Pahni Pu Jayanta Kumar Health Minister le Pu NKEC Tribal Affairs and Hills Minister Haya Bansaleya NPP hi lungoi lawan ni NPP MLA hai hin Minister an ni na in thoka pakhat khom an bana ni chun an renga Minister an ni na in bana BJP Sarkar an thlopna khom suktop ding tia thu lo nei ta sa an nia hinga Biren Singh in NPP Minister Pahni ahung ban tak tak ta lei hin An malak danding thua National President Pu Conrad ke sangma le in Beron dinga Shillong hi zufe ni takin anin lang. Pu Biren Singh Sarkar hin limta thlazing August ni som pakhat sang ni som ni khan Manipur in puya a Sarkar shatna confidence motion in asuk ching zo chau ania. Sarkar shatna confidence motion hi tharuk dana chau nei thei ani lein. MLA Ingzat Khomin Biren Singh Sarkar hi an thlopna nuk kir hai sin la khom. Thalile chanve chu an Sarkar hi alangir shim ding ania. Hi shezing in Pu Biren Singh hin a Council of Minister hi atlak thleng ni nan lang. Manipur le Mizoram COVID-19 year mun.
Manipur sarkarin zani zan tingdar nga athuan Sudanin COVID-19 kai musuk tapo singkhat som nga pakhat anvoi mek active case sangni zathum le paruk damfela in thlasuk tapo sang sari zaruk somrit pakhat recovery rate za som sari paruk point pali pahni zani khan Imphal East numei pakhat kum som nga pasari mi athibel salein COVID-19 leya shingna chan tapo somruk pali DIPR Mizoram sarkarin zani zanting dar nga athuan Sudanin COVID-19 positive case musuk tapo sangkhat zarit somthum panga anvoi mek active case zangale sompaku damfela in thlasuk tapo sangkhat zathum som paruk recovery rate za som sari pakhat point pasari pahni in pemzat pahni COVID-19 leya shingna chan an umno Tharam ni som ni paruk sang ni som ni zani khan Assam Health Minister Pu Himanta Biswa Sarma chun Silchar Medical College Emergency Hospital Wing Tharding Lungphun ahong hi emergency hospital wing hi khumjanga theina dinga ri runga ni a chengwai bel si som ku senga bolding ani Pu Himanta Biswa Sarma chun Silchara Hospital mason na dingin ma poimo takla kani a khumjanga na ding emergency hospital wing chengwai bel si som ku senga bolding lungphun ka hong ti in Twitter azik Bihar Assembly in thlang election chu thok thumin nei ani ding ani a changer October ni som ni parit thaphal November ni thum le ni sari haya nei ni ngata thaphal November ni soma vote team ani ding thu Election Commission of India ECI chuna tarlang Chief Election Commissioner CEC Sunil Arora chun in thlang fe pui hun sung hi pandemic layin suktoi ani thu shilin Bihar hin vote nei maktadui som sari pani umin pandemic laya in thangna neita a lin tak alani thu Arora chun ashil sa in thangna a mangding in hand sanitizer unit nui sari mask nui somli paruk PPE kit nui ruk face shield nui sari sing ruk le hand gloves nui som ni pathum hai lak khomani ta thu Arora chun ashil sa bok North Korea sipai hain South Korean fishery official tuya lai an kaplum hnunga arung thautui burkhuma an rona le injom khan North Korea leader Kim Jong-un chun zirtop ni khan ngai daman ni tiin Seoul's presidential office thusuk chunashil Fishery official kha thole ni limta a kha North Korea sipai hain an kaplum hnunga arung an ro ania khang thil kha coronavirus kai song ding laka in vengna a an thoni dinga ringani in khelna hung kumlisung voithum lai zet a retire ta ding thu a shil hnungin McGregor chun ansul nok masatak huna chu Manny Pacquiao le anin masun ding thu a phung Manny Pacquiao khamin Conor McGregor le kumtharkin Middle East ting ring sunga anin tuk ding thu alo shil tabok Senator Manny chun Filipino stamtak COVID-19 in harsat na antlun hai thangpui na dinga insul ding ani thu a shila hi insul huna poisa sum musuk hai po chu Philippines rama COVID-19 leya harsat na tu khai kuma in landing ani thu a shil sabok NBA Eastern Conference Final achun Miami Heat chun an chance thatak bo pelin game nga na a Celtics chu 1-2-1-108 in an hne no lein NBA Final an lut zono tu hin Miami Heat hin 3-2 in ma an thui meka game ni la in helding an laneya in draw thei an lani lein final kailem ding alan ri theino ani ole khang hai po kha chanchin thar ei pung thei hai chu ani ngai thla tu hai hun mangin hoi